Fatua letak angerenusi berehuhuo bamigu 20 a efa bawasi efa 2000 a 20 a rua maake andre data honoge dededa. Ia iroroge dedemi awe gera erami fa o hahau dede andre kelowalangi sabele moroi bagera erani hafefu bake keriso Yesu mangandre ita. Sawagele vaibua dedeu ke malowalangi ma meno otehege sodra aga tane fenau bagi nete andre. Ia dae soaya kau niga bapa mododongo taroma lima. Pada maade kheu lau khema ge hau ni amoni irege hada ia goite dedeu khema badaroma lima andre aboto badedema. Bade Yesu Keriso no mangade da aga. Ia duhu. Taroma lilo walangi berehuhuo tehale moroi bazura hale wazinenge fazasiwa ngawasara irugizi ene. Imane taroma lilo walangi. Bale ena tebato wa omasi zaulo ifetau nifahazo aya ba ibuno. Mo ia kedaere sebua i ade kheniazura ni bee badamaseko bazekola. Ena ibebe na faluka ia zolo hukuda ira matua ba ira alave ba iohe ba Yerusalema. Baba bofane me ahate ia badamaseko ba iozumage ifasui ia haga moroi siawa babanua. Ba alauto ia badane ba irongo li imanekenia he Saulo hana wa egohido. Ba imane he soaya hanihada uge. Ba imane Yesu drao ni gohiu. Ba fauso ba ai ba banua andre. Ba lawa ekheu he visa. Simane daroma lilo walangi heda. Tuho daroma lilo walangi bazima ekhe andre ya ia da falukhata ke Yesu samohoni. Falukhata ke Yesu samohoni. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Faatebohoni niha oi fabebe. So niha tebohoni wa auri bere wa mododongo taromalilo walangi. Bere wo angerenusi taromalilo walangi. Hule simane Guru Filemo ba bereta wangi sade de sebuah badan niha andre tebohoni ba aurinia meno aifa irongo daroma lilo walangi bazikola wangade i otarai da abu sibai de dunia bahorenia ba aifa da tebohoni ba aurinia sogai niha tebohoni bere meno gena ia fekhe sabele-bele. Sogai niha tebohoni bere meno tekauni ia tobali enoni zoaya. Ba oya nasadane be zitobali dane-dane wa atebohoni wa auri niha. Ia dae moguna ta anofuli. Hamegagi tebohoni wa aurida ya ita sowulo ma ekhe andre. Ya ita samesa zangila da Boi ita olifuge ena iteretere tededa. Ya da tobali famaduhu da banaveda. Irege tebohoni gaiwa aurira. Baduho migu ma ekhe andre kheda. Tefaduhu ekheda zalua ke genoni zoaya. Mefaluka ia ke Yesu soaya samohoni. Bangabua sisara basidua oroma kheda wa enoni zoaya andre babereta banosango aya basangalui lala babamunu ni fahal zoaya. Fango aya bafolohi ni fahal zoaya modane-dane mesolo zoaya andre banoselungu lawae. Solo famahal selungu moroi ke Yesu. Fangadenia sura moroi gere sebua no si tobali ve dedenia babolohi solo Yesu andre.
Bahiza, fefu ve de dunia. Fefu zaro de dunia bavolohi solo o Yesu adudu taya le eluaha me ifasui ia haga zoaya. Me faluha ia ke Yesu. Faabeleboto taya. Alau ia tou badana le iila niha iregela gogohe dangania bavelale badamaseko. Te botohi badadania wa folohi nian solo esoaya, folohi nian ifaha zoaya, bano solohi Yesu ia. Badaromali ade te fadhu kheda wa falukata genone zoaya ke Yesu tobali famohoni wa aurinia. Mifena berehuho ade te duna wa ifabayage ia idana. Ifaduhu wa Yesu andre ono lo walangi. Yotarai da dania tobali ia sabele babanuriaga turia somusodede. Le fare ia irugi wa amate. Ira ama ina batalifuse ni maseba kezoaya. Hadazi tobali angerenuada badaromali lo walangi andre. Sifefena. Yotarai luo migu me mauso Yesu irugi manahai ia bazorugo. Favuluwongi i oroma-roma ia Yesu kedrani fahaunia. Ifalukaisi drani fahaunia. Bagina te faluka drani fahau ke Yesu te bohoni wa aurira. Sabu tede te rara dede. Satau bate abele. Sangi ba tede ba faluka wa arodede. Hada geni rasoida, mahadia zalua baba aurida, baba nerete de femoso Yesu badrefi andre. Hada faabele femoso Yesu ada notobali samohoni fa aurida. Duhu le faluka ita ke Yesu simane fa faluka dan ifahal ke nia. Iza itenga da ege luhania lesi faluka ita ke Yesu. Bongi ma ke ifalukai si ita Yesu. Ibe ekhe da ba abele balala haleweda. Ifahobu ibene higei zoguna kheda. Le fare ia kheda bagehehani amoni. Ifalukaisi bahumede ia kheda badaroma linia. Baba aboto badededa wa balala wa aurida seroma faluka ita ke Yesus samohone. Bada te kauni ita ena efa abele we moso Yesu adre, mei famohoni wa aurida, mei famohoni lala wa matida. Na barazila le ade abe fango de degeda, wa nere lala wa mati, tabohoni da e. Beremi aboto ba dededa wa famati ke Yesu, sozi tobali tetenafe. Beremi no maoso ia moroi bangai simate, ba no te henaga kheda wa au dede, ba le medua mana no te henaga kheda wa auri sila aitu. Taimigu ma akhe ade ya ia da kuasi modo geniti, eluahania hule dauno savena tubu. Irauno savena tubu leve de dunia bairo zatuania. Ia hanya bergantung kepada orang tuanya. Si mana ge ita baba mati. Ena ele maneve de deda, balete tenafeda, bairo zoaya ya ita Yesu Keriso. Hana, fefu wa abele, fefu we de deda, oisi taya, sadudu, na fatahe da baba abele lo walangi. Si mana zalua ke genoni zoaya badaromali ade. Taya ba adudu fefu wa abele nia. Me fatahe baba abele zoaya ya ita. Ada baita audaliga sibai wa abele da baguli dana andre. Baita audaliga wa onehe ba fefu we de da baguli dana andre. Me dua mana me fefu we de da baguli dana andre te ngasi ogete. Fa abele te ngasi ogete. Abele ita ya dae bahiza le tatu mahemolu. Si mana ge wa atua Aba gohe ta si soheda te ngamana si ogete da e. Da e si fefena ni faluada berwa aboto badededa wa balala wa aurida se roma faluka ita ke Yesu. Ya ia da e
moi famoho ni lalawa aurida. Ya ia mana be dededa. Si dua ni faluada ya ia dae. Boi fare ita khenia. Hewa ai oya zolohi fa aurida. Bada romali andre. Te faduhua kheda wa folohi solo o Yesu ni falua waulo. Fagele no igohi Yesu. Imane Yesu. Yesu drao nigohi. Pada e faduhu dededa wa gofu hada ia zi faluka zamati. Iila ba irasoi da eso aya ya ita Yesu keriso. Bereme irasoi Yesu hada ia zi faluka ya ita. Babolo o ya ia. Ada bai faro ita khenia. Fau ia kheda. Iila ba irasoi na faluka ita bolohi. Iila ba irasoi na faluka ita wa afekh fanandraige babolo o ya ia. Me fau ia kheda ba i alui lala babangi fao ya ita. Si mane fange fao nia ni fahau nia. Masolo o ya ia badaromali ade. Si manegi bange fao nia ya ita. Na faluka ita bolohi. Famakau ba fanandraige babolo o ya ia. Daezo muso dededa. Me Yesu i ila ba irasoi fefu zi faluka ya ita bongi maekhe. I ila ba irasoi na faluka ita gabula dede. I ila ba irasoi na o yang awale noro wa aurida. I ila ba irasoi na ale wa abeleda. I ila ba irasoi ngawale gohita dededa. Bereda boi faro ita. Ta fadusi te de mane wa aurida ade khenia. Ya ia be dededa. Ya mi banwa zoaya. Balala wa aurida se roma Yesus so aya samohoni ada faluka ia kheda. Fau ia kheda bongi maekhe. Bereda faluka tada khenia ya moi famohoni wa aurida. Iregi haya ia be dededa. Ba lefare ita khenia. Hewa ai faluka ita bolohi famakau bafanandraiga. Ya mutolo ita lobalangi bada Roma liniade mangandre ita. Sawhagele da Roma lima sino otehege marongo ia dae ama. Pada maade kheu tanege bada dema da Roma lima andre. Irege maila ma aurifage ia. Leme dua mana. Ena faluka tama kheu balala wa aurima se Roma Tobali famohoni wa aurima tane fename. Badai me Yesu no mangade da aga. Iaduhu.